ikon network kat bawah tu. Klik kanan dekat ikon tu dan kita ambil network dan internet setting. Klik bahagian advance kat bawah tu dan kita pergi dekat bahagian internet dan kita klik edit. So dekat sini ada tulis IPv4, kita klik situ dan kita klik properties. Asal dia automatic. Set ke manual. Kita ambil yang use the following IP address. Kita masukkan IP address dia 192.168.1.2. Bawah dia subnet mask kita letak 255.255.255.0. Dan bawah dia default gateway kita letak 192.168.1.1. Bawah ni DNS ni kita boleh letak Google punya ataupun saya punya ambil Cloudflare. Cloudflare 1.1.1.1. Okey. Yes saja. Lepas tu kita buka Google Chrome. Masukkan IP address U-boot kita 192.168.1.254. Enter. Kita pilih kita punya file yang kita nak flash. Biasanya kita ambil yang .ubi. Dah pilih file, kita tekan update firmware, kita tunggu. Kita tengok depan ni, lepas kita flash biasanya dalam 2-3 minit dah okey lah. Kalau kita flash tadi mula-mula dia akan keluar dua saja LED 5G dengan mobile signal warna putih. Sudah selesai flash kita punya firmware, dia akan normal macam ni lah. Semua hijau kecuali 5G warna biru. Ini